دم باش تماشاوان هێژا بە خەلەکێکێرێت بە ناونیشانە پند و واتە ئیرۆ خەلەکە بیست û di dayê ez ê ji vê pirtûkê bixwînim pirtûka min yan pendên Kurdî sal 2014 de min çap kiribû 3400 pend tê de hene. Ez ê dest pê bikim rêdana we. Kur dibêjin barê min nebese tu jî xurcika xwe davêje ser. Dîsa barê min nebese tu jî xurcika xwe davêje ser. Demek berê giraniyek li ser mirov heye ser kê tê gotin? Gava giraniyek li ser wî hebe gelek tijê tê xwestin, gelek erkê wî hene got ki pê virabe, yek din jî tê dixwaze barek din ji bo berjewendiyê xwe yan mesalihê xwe barek din bavê ji ser wî ev tiştaya jê têr gotin yan wê bêbeş yek tî caran bên halê min e besî min e îja tu jî bi ser min hatiye ev li ser kesê got gelek giranbûn li ser wî hebin û gelek erk li ser wî hebin erk wacib e û yekî din tê dixwaze berjewendiyek xwe jî dirya wî de birêk û pêk bibe ev yê pêşî wilo ji ê di dware dibêje. Barê min nebese tu jî xurcika xwe davêje ser. Ya din Kur dibêjin bi qurişkî sek dixesandin bi du qurşan destê xwe dişiştin. Gotina sek gotinek ne Kurdî ew ser kûçik tê gotin. Xesandin hûn zanin xesandin çî xwe. Dîsa ez bêjim bi qurişkî sek dixesandin bi du qurşan destê xwe dişiştin destê xwe paqij dikin. Yani ev ê bêjin çê êgo hûda xwe, sûda xwe, fêda xwe nizanin. Ev ê nê bêhişin, nezanin. Yani çawa kiriya te yek qurişê tu pê kûçika dixesîne piştî wê tu bi du qurşa destê xwe dişo. Ev ê di bazirganiyê de nizane. Êgo timîl paşê dixesire. Yani ew û rewşa aborî ti carî nelhevin ev ser kesên nezan tê gotin. Li yadin Kur dibêjin bavekî mirov baş hebe 100 salî mirov pê nan dixwe. Bavekî mirov baş hebe 100 salî mirov pê nan dixwe. Demek bavê baş ew wek xezînakê, xezînak dije zêr. Xezîne jî gotinek Kurdî mîdya bi cîtanîn em ji mîdya hîna naz dikin gotina xezîne yani ana çi hatî stedin xezîne û xezin û xîzana vana hemû ji Kurdî ne gotina xezîne gotinek Kurdiyê. Demek gava bavê mirov baş be wek me got xezîneyê mirov çima 100 salî pê nan dixwe. Ji ber got êgo bavî wî naz dikirin ya got êl ser bavî wî bihîstin û başbûna bavî wî bihîstine qenciyê wî jî dikin. Karê wî jî dimeşînin êvî kurî, êvî lawî, êvê keçê. Bi vî hawî ji ber vî yekê bavê baş xezîneyê kinzê tiştekî gelkî baş û rind e dîsa ez ê bêjim belkî hûn ji bîr nekin bavekî mirov baş hebe 100 salî mirov pê nan dixwe. Ya din Kur dibêjin bi takî xav tê fetisandin. Bi takî xav lawaz nexur tê fetisandin demek ev miroviya gelekî di rewşa aborî de adiravî de gelekî xizane bê pereyê ev karin veya bêjin. Ya di rewşa mejî de dîsa ew jî gelekî xezane nezane ya di rewşa tenduristî de gelekî lawaz e gelekî zîf e yani westiyayî gelekî westiyayî ji bo wilo dibe tayekî xa tayê xav ew tayê nexurt e tayê sist e ne gelkî xurt e ne werîs e û ne tayê li hêfayî tayê xav e takî xav dibe tê fetisandin demek gelkî lawaz e gelkî zîf e gelkî qils e. Ya din Kur dibêjin bû benîştê devê xelkê bû benîştê devê xelkê Xwedê kesî nek benîşt û nex devê xelkê. Er li ser kê tê gotin êgo navî wî derdikeve. Navî derdikeve got tiştekî nebaş kiribiha. Tiştekî nebaş kiribe û ja navî ser zimana dikeve dibe bû benîştê devê xelkê. Demek kî dir û tê kî dir û tê li ser wî dipeyîve. Kî dir û tê qala wî dike. Ev jî li ser van kesa tê gotin êgo navê wan bi vî rengî derdikeve.
يادن از بهيفي مگو هون نرينا خو بيجن قد تشتك نرينا كل سرهبي يعني نل نوك از شيرو بكم ديسا كرد بيجن بويا گوشتي ناف درانا بويا گوشتي ناف درانا امز جالي كي بيجم او وك بويا بنشتي دوي خلكي بويا بنشتي دوي خلكي وبويا گوشتي ناف درانا از دبيم وك هفن او مروفي گوگ تشتكي تكود كبه دوي خلكي وخلق لك السرويت بيفن بنباشي افيك بلكي جي اوا دبيجي بويا گوشتي ناف درانا بلكي السر او كسي لاواز وخزان وبريشان ايغو خلق زحمتية تعديالي دكن جبرگو گوشت نرمه وقاواق شقوات كبه ناف درانا نرم ترتبه اجا نزانم كا نرينا كو هبه هون كارن بيجن اواي افجي هي سلافوريز جوا حمواره افجي هي بلي يادن كرد بيجن بويا بنكي دو هباني بويا بنكي دو هباني هون هباني ناز دكن هبان وكيسه كيسه بري صوفيكا ملا ولو غرادي خويا قارنا خويا وبرتوكي خوان دخستيني ودافيتن بيه خويا يعني ملي خويا او هبانه وك كرد بيجن يكيد بي شيخ زانت شخصتيه هباني او هبانه قاوا جاد بي بويا بنكي دو هباني بنك نزال الدبري واقل كي تشكيدن جي بيجن تورك بلي تورك از بيجم بنك طريش ايغو نزان بكار داويه بني بسيني بك بنك تشيه قاوا كرد بيجن بويا بنكي دو هباني افل سر كيتي غوتن سكارن بيجم لسر اي كولتي غوتن اي كاركتراوي تن اي قبدو خلكي دنا نريناوي نش سريويه اف بنكي دو هباني جبرغو قاوا هبان دمش بنك بيفي هبان بقدر اف بنك بدو هباني در اف بله جاي كان بتشوش راسته وافجي بله بنك طريشك قيتان قنب بله درسته راسته يادن كرد بيجن باوريه بسيت تشتا نكه بختي دني پادشاه کشتنه مالی دنه دیسا کرد بیجن باوریه بسیت شتانکه بختی دنه پادشاه کشتنه مالی دنه چه باوری آمد بینه بختی دنیه ام ضمیر دنیای جبر گوت نزانه روش و جیهان چلو تیگو هرتن پادشاه کشتنه یعنی ای سروک و میر و ای کشتنه دکن اوانا تجاری باوری بوانایش برگو دلوانی الجموانتنه مالی دنه پره باوری بینیش برگو تی او دره یادن کرد بیجن بجنا خواه نعلمینه کراس و خفتانا وزگی خواه نعلمینه دو دانا چما جبرگو تاوی ایل روجلات آناوین سی دانا خوارنه دخون تاشته فراوین شیف لتوي ولد بيجي بجنا خو نعلمينه كراس وخفتانا يعني قالك خو نعلمين تجليت مينو لخوكيش برغو بلكي روجا كيتبيت خزان ببه تنما كاري وان كراس وخفتانا الخوكي تيقول لك يدندري خود تبي ايش وقابات بيجي زقي خو نعلمينه دو دانا يعني بلكي بيجي دانا كي تني بخو هو بلكي بيداني نيرو تني بخو جبرغو روشات يدراوي هات و ترس قريا دولابته يعني وقت بيجن وی گاوه دیسا بهتر نئیشه و تپریشان نبود دلی تبته نشوته افجی هین یادم کرد بیجن بسر استریا چاو بلوغ ده نامیزه یکا وکوی هیه دبیجن بتلیا کل ده نامیزه ابل ورد بیجه بسر استریا چاو بلوغ ده نامیزه افکیه افکسی چاف تنک ایگو تشتك جدستيوي درناكب يعني بير خير جدستيوي درناكب السلفياتي قوتن يعني تبي وقت بيجي قاباك يك سر استريات شعبالوغ ميزما اوي تشي تعدلي بي ليولو ناكي جبرقو ناخواز تشكي باش بكسابك ناخواز تشكي باز بكسني دن بك اف
بلي بكسي تشافتنك افل سرفانات يقولن بخوا خلق بفي هاوي بداوي دبي از بهيفيمه جو بدلي وبو وتا خلقني دن ونحمو بمينن تخشيد سباس شوار